benta ka baar lane ka second phase jong ka surok rambrai kerchai hadu chaigong kadang nyai sa teng hadu menta klempat don setia kinu gidak ban pentrei walai ka benta ka baningkong lane ka first phase lala ban pendap hadu ka snong mautir nakaliang jong ka seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Rambrai Circle hakabai de berketika benta kala lej ban ni kendo yu Deputy Commissioner ka West Khasil District ban panjing shai halor ka jing sa teng jong ka te ka surok uba Jisterlan Lingkoi Presiden ke FKGGP Rambrai Circle habaya kran shikilat patai kubor hadin ke jing kendo UDC ulong baka benta ba arjong ketika surok kadang sa al air bat kampat don setia kenu ke sanction ban pentrei namari ka sanction ke barim ladab ban pendam namar ka jinghe palat ka dor bai kendau kumta na kaliang jong ke seng keladawan na sorkar jela bakan penkloi ban mang tengka thamai no krang ban yo sedang no ka benta ka besa jong ketika surok ka ban long ka jing ku om tang ka than henrei ka district hi barok away Terima kasih ke FPG GP Rambrai Circle ringkat ke distrik ilawan ban ya kenduk ya Deputy Commissioner HKBD berkena ke surok nong stoin Rambrai Kerchai Chai Town Road pemerintah dan pendapatan live 100 km bat lihat ke dan ke jingtut angti ha lau dibak tu lau sit ikan tu ki aban lek diang kari alignment dengan keren pada DC tenta yang baik itu ke benta ila lak ban penjaj sakmat tendre ke bayadei kajing kalong sakte ke barang sak mentalai kunyo kilometer ke barang sak nang ti na kejaka ba dep ya ka fast pace kata nama tir sadu persai chai kau lai kunyo kilometer tam AA tena kliang jungi kesang layo ban wan ban bu limba kajing thok ban partikular hau DC badai hidup jaga distrik nang tagatai ke surok kadang sateng mentah ba ompat jondak AA tena kaliang ke jauh DC ulah transai ba katai ke benta kadang sak second phase haduk mentah kampat don AA nak kaliang jong ka government pada labu itu ke benta ba kadai ka top priority jong ka government ba kathong jong ka kalong hiban pendap tendre nak kaliang jong ikaseng isukan tu nak kaliang jong Deputy Commissioner ba angkat bekas sorkar ba kidai ban thaulat kumno ban pendap ya ketika projek namar ba menta ketika surok kadang sak tang live 100 km tek berang sak pat ba hadu mentang isuk tu ba nakliang DC ulah kransai ba kampadon ai hadu menta te nakliang jongi kentu ki bor jangka sorkar bakin thaulat halti ba ketika surok ba kidai ban pendap komba ipaj ba jong kadang kathan kila angnut bat ngikermen bakane ka surok kadai ru budlum naganta kadang kathan Rambrai bat ka West Khasi Hill bat kumjuk yak jala gorok kawai